tuk chuak nuam vek ule vo inun kong roi tu atan thil poimo ngai ven ngai a ti kan ngai thla ho le don anga amasa in pathian thu mathai bung som ni pali chang somli pani le marka bung som le pathum chang som thum pathum thu hi ngai thla le lokila chuti chuan ngai ven ro u engnia nge in lalpa alo kaldon in resilo phim khur ula in ring renga omin tong trai ro u ahun chu in resilova lalpana thu malsom ro se amen veng rang in information mic kan nei thina mic ka tlang awan awa oime information atangin khriatir na kan han puanga nge an han ti a ngai ven a hlo ngal dual zel maya pathian thuin ngai te kalokal thoi do ne a han ti ero hi chu kan langai ven pe chi lo ni hian mitam tak nun hi chu alang tlat thina a kan ngai ven zong hi atun hun zel hi ani a nakin hi kan ngai ven du tlat thin lo hi sul na tho ni hian ka hre thin chuwang chuan lali suana asoi chuti chuan ngai ven ro u ati le phim khuru la in ring rengin om ro u a khunin resi lo ati hi hetiang ngai ven du lo na hi still serious tak ni hianin ka ria ani tunlai khovel chu indo na khovel ani ber maya kumsang ruk chung hianin akumsanga le zaruk chuang hi indo na na kan mangrala kumzali po tlingmang lo hi indo omlo na angvel ani ang ti ten historian ten an soi thina chuwang chun khovel history hi indo na thleng rengani ha tha khop mai ti ro u kan tun lai bo rok ukraine le russia chung chang te khovel ram rang myanmar chung chang te po ani ha thlak em kan khovel hi sipai thachak na manga indo na te economic manga indo na te politics manga indo na te sual le tha indo na te company kan hanti corporation lian ho in el na le indo na te kong rang in khovel hi indo na ina khatani philosopher niske te na khovela hian thil nung te hian nun du in anin sual thin an tiang deuh hianin competition in khovel hi chu akhatani chanchin thar kan ngai vena khovel thil theng te kan han khezung zunga kan midle kan bengina angai ven zong te hi achulam chu ni hun nung chu ani chhomek to lom ni le ti te ril ruwa om fo thin kan beng le mit te kan ngai to la thin lung le ril ru in khovel lam le thon thul lam angai vena chulama chuan a pen mek lai hian lali su alokal le donania hanti hi kan in remind le ahunin a poimo hle in ka ria hei hearing tu te nga fak kan ngai ventur poimo em kan seinan fo ngai ani tlat ani ko ran ho ten kan ta na lali su in pek na kan riat reng na lalpa jan ria kan chang thin ang hian lali su lokal le donani ti in ril non fo hi rong bol na poimo tak ani khopakat hi district education officer in ngoi rengin atlo thut maya skula chuan zirtir tu anlo kim lo hle maya athen chu len an lo deng daya athen chun lo jin boka engtik lai poa inspect thut thei an ni kha ngai to lovin tikhan an du in an na tho na khanin ril ru pelo takin an lo wak thina ni ome ti chuan in soi fia turin le khamo yan dong ta DEO ne na in soi fia tura ko na han dong tatlat ani chu tiang deuh chuan lali suan ngai ven ro u engni ange in lalpa chu alo kaldon in resi lo ati lai hian engtik lai po lali suwa tok tura in buat sai chumi in buat sai fel nu na chu kan ne anga ya lali suwa krista local le na lo ma chon tur hian chunglam hoya ngai venanga yani hei kan ngai sak tok lo chuan mi ring te kan in thla da le mai thina chuwang chuan in ring renga ngai ven anga yani ama lali suwa vekin ti hian min thila phim khur ula in ring renga omin tong trai ro u ahun in resi lova min ti
ngai ven ti chuan hoi vel thlir vel ngai sak harwang Allah ta kha suyani lali so local le na hun tur hi ruk ru angin kan inrin lo lai takin bible in atia wangin inrin lo lai takti hi kan inrin lo lai hrim aron chang ti na lelovin lali so heng tik lai po local thut the ni wangin inrin lo lai nei hau lovin ngai ven ula tong tra hin chunglam thlir u look up atiani chu avan poimo em saftet biuria chuan heti hian soya kanung kum somli kalta atang khan to torodri in min ko thut theiti ngai tu lok lovin katna hini tin na bul ka tan ngai lowati hetiang takan nun man le lalpa local le na ngai ven tu le chung lam ngai ven tlak tu kan ni chuan nuai lama hian nun dan kan thiam thina ni chuwang chon kan ril ru hi lalpa na lu lo chuan khovelina lu mai thin pathian hun ruata chuan zan hi aralek lek to a khu avar don ta ati a in pelo ten hun tlem kan la ne ani chu sual nen kan in zom na ti chatila I sual nen kan in zom na itinget sau sawang u khongai na hun hi engti rei nge kan khelawa engti ka nge kan la lo kal don tun hi muan hun ani to lova man mo angai ani naktu ka nakina tilavin tun hi lali sualam hoi hun ani ti I rethar leng u lalpan athu kan zatan malsum ro se amen itong tayang u lalpa ilokal le na hi engtik huna nge ti kan hriat meu lowang hianin mi hringte kanin thla da thina mitam takten Thessalonica khuami te ang khanin lalpa chu alokal don ti reng si hian amuang e mai ti inanin thla da san thin chi a nima sela athutiam kong amuang lo nangma ni lama mi zong zong lo sim du in ado thei che oni ti in min thrila tun huna hian ilo kal le na dal tu hi chu ke ma ni lam in pe lo na I khongai na le I do thei na ina min lak na ram rama wangani ti hi I thu nangin min thrila ni he thu dik hi poma ringa lalpa zom ngam tur le nangma ngai vena chunglam thir tlat mi kan ni theina turin nangin min tran puyang che he thu cha ngai thatu te zong zong nuna hian thil poimo em ngai ven ngai om kan ti hi ngai ven tu kan ni theinan min tran puila lali so Krista mingin kan dile amen